Par reči o meni. Zovem se Sandra Đorđević, djevojački glavaš. Rođena sam u Mostaru, tamo sam živjela par godina, pa onda 2 godine u Švajcarskoj, 2 godine u Đurđevu, pa onda opet 8 godina u Mostaru i sada sam od 86. u Švajcarskoj u Lucernu. Imam 3 dece, muža, moja familija uglavnom ovdje živi, mada smo svi rastrzani između ovdje i naše domovine u Bosni i Hercegovini ili u Srbiji, odakle je moj muž. To je kod mene isto što se jezika tiče, verovatno ćete primetiti da mešam nekavski i ekavski, da možda neke reči drugačije kažem zato što sam već jako dugo ovdje u Švajcarskoj, ovdje sam i studirala, tako da se nadam da ćete imati razumevanja. Ovdje sam studirala psihologiju i ekonomiju i zadnjih više od 15 godina se bavim prevencijom ili što moj tetak iz Ljubinja kaže, lečim zdrave ljude. On je to tako šarmantno opisao i ja bih onda i ostala na tome s time što ne lečim, nego jednostavno pomažem da ljudi ostanu zdravi. To je moja vizija u životu. Ono čime se ja bavim se zove mindfulness. Na našem jeziku bi to mogli prevesti kao svesnost ili prisutnost. Možda ste i sami primetili u zadnje vrijeme ili tokom zadnjih godina kako smo svi nekako pomalo izgubili kontakt sa sobom, sa ljudima koje volimo. Previše smo se izgubili u nekim stvarima kao što su biznis, novac, serije, televizija, putovanja, puno toga što se nalazi u spoljašnjem svetu. Izgubili smo kontakt sa nama samima i sa onim što mi u dubini duše u stvari jesmo i ono što mi želimo i ono što nam je najbitnije u životu. Sa jedne strane, na primjer, kažemo kako nam je partner ili naša deca ili familija, kako su nam oni najbitniji, a u stvari kada saberemo sve te sate ili čak minute koje provedemo sa njima, onda vidimo da to ipak nije tako. Također često živimo život koji nije naš. Živimo ga onako kako se od nas očekuje ili na osnovu nekih očekivanja koji su još nekada davno formulisali naši roditelji, naši nastavnici ili neki naš idol. A možda smo i zaboravili šta smo u stvari želeli da postanemo kada smo bili mali. Možda je ova izolacija i šansa i mogućnost da ponovo dođemo sebi, da ponovo osjetimo sebe, setimo se šta nam je bitno u životu, primetimo šta je ono što naš život čini bogatim, a šta sve nam u stvari uopšte i ne treba u ovom životu.